Pa ja mislim da je došlo vrijeme kad žene mogu biti liderke. Snaga su isto druge žene i one su te snaga, znači jedna uz drugu i lakše prevazilazimo sve te probleme. Faktički mi smo povratnice na svoja ognjišta i tako da smo nekako odmah krenule u to ekonomsko jačanje žena. Voljela bi da ovo se preslike na druga sela i mjesne zajednice da se organizuju, jer onda su one jače da stvaraju svoje te kooperativne mreže i poljoprivredne i sektorske i u svakom smislu. Žena koja je ekonomski osnažena, ona se bori protiv svih vidova i nasilja. Ona je jača da se bori za sva svoja prava. Pa malo, jako malo. Pa vidimo evo i u višim nivoima vlasti da je stvarno malo žena. Pa sigurno da je bilo drugčije. Ali mislim da bi bilo bolje društvo, nekako su možda žene mi osjećajnije, ne kažem. Ne možemo mi svakako bez muškaraca, kako bi rekla, to nije. To su samo jednake mogućnosti za sve.